Oblast oko zaliva San Francisco u severnoj Kaliforniji, koja obuhvata najveći deo doline Santa Clara, ceo svet zna pod nazivom Silikonska dolina. Svi znaju da je ovaj predeo rodno mesto tehnologija 21. veka i sedište maltene svih najvažnijih informatičkih kompanija u poslednjih 40 godina. Međutim, ako pogledamo malo kroz istoriju, vidjet ćemo da uopšte nije slučajno zašto je ovo mesto izabrano za razvoj digitalne revolucije. Još u 19. veku, tačnije 1899. godine, prvi telegraf poslat sa mora na kopno, tačnije sa broda na kopno, stigao je u mornaričku bazu u San Francisco, što je postavilo temelje za razvoj bežičnih telekomunikacionih tehnologija. 1909. godine Charles Herald pokrenuo je prvu radiostanicu u Sjedinjenim Američkim Državama i to u danas najvećem gradu ove oblasti San Joseu. Uporedo s tim, Cyril Elwell je u susednom Palo Altu osnovao federalnu telegrafsku mrežu, to jest FTC, koja će u narednim godinama napraviti prvi globalni radiokomunikacijski sistem. Razvoju telekomunikacijnih tehnologija doprineli su i brojni radioamateri koji su početkom 20. veka krenuli da prave svoje radiomreže širom zaliva San Francisco. Sa druge strane, sam početak informacionih tehnologija usko je vezan za dolinu Santa Clara. 1938. godine William Hewitt i David Packard su u iznajmljenoj garaži došli do otkrića audio oscilatora, da bi potom osnovali istoimenu kompaniju Hewitt-Packard, odnosno HP. Naravno, ta garaža se nalazila u Palo Altu. Ipak, ključnu ulogu u stvaranju Silikonske doline odigrao je Stanford univerzitet, tačnije profesor Frederick Terman. Posle Drugog svetskog rata, profesor Terman je osnovao Stanford industrijski park, koji je svojevrsna preteča današnjih inkubatora. Tu su studenti elektrotehnike i informacionih tehnologija razvijali svoje ideje, a cilj je bio da budući inženjeri započnu svoje male biznise, što je profesor Terman zdušno pomagao. Između ostalog, u Stanfordovom parku prve korake su načinili HP, Eastman Kodak, General Electric, a pionir u istraživanju poluprovodnika i otac tranzistora, William Shockley, svoje pronalaske koje su postavili temelj razvoju kompjuterskih čipova je otkrio kada se 1953. godine preselio iz rodnog New Jerseya u gradić Mountain View, pogađate u zalivsku oblast San Francisco. A budući da se za tranzistore koristi silikon kao poluprovodnik, sasvim logično je da je cela dolina Santa Clara dobila naziv Silikonska dolina.